mai I pōtiki rua ki te toka a Taiao. Rere iho ki ngā tukemata o Kahungunu. Ngā reo irirangi o te Rawhiti. Titiro atu ki te rangi kei reira ngā whetū. Titiro mai ki konei, anei ngā whetū o Kapu Tairawhiti, your star-studded show brought to you by Tūranga FM, Radio Ngāti Porou and Radio Kahungunu. We didn't write this, by the way. Now, earlier this year it was reported that the long-running newspaper, the Wairoa Star, would close its doors for the very last time. Fortunately for the people of Te Wairoa, Tātau Tātau o Te Wairoa acquired the Wairoa Star to ensure it will continue to serve the hapori for another century. We'll have a look at that story soon, but first, anei ngā taipitopito o te wā. Morena e heka mā, hei tēnei marama, tau mai ai te wene māwhero o te Breast Cancer Foundation. Ki te Tairawhiti, ki te whakapāho I a rātou mahi kia tōhaina hoki ai te mātauranga ki konei. Timata ai hei te 18 o tēnei marama, he karanga tēnei ki ngā kainoho I konei kia haere atu ai ki te kite ākanohi ki te kōrero hoki ki ngā kaimahi. Toro atu ki tēnei whārangi pukamata mō ngā rā me ngā wāhi kai konei ai te wene māwhero. Ki Tūranganui a Kiwa nei, ko ngā kura e rā puta noa I te rohe nei, ka tū anō ki te atamira haka, rā ki te whetiwara, Tūranganui a Kiwa Schools Māori Cultural Festival, kei tōna tau, tōru tekau mā iwa. Iwa tekau ngā kura ka tū I tēnei tau, ko tahi I haere mai I rua tōria, ko ngā kō hunga hunga hoki ka tū. Hei te tekau mā waru ki te rua tekau mā rua o ngā rā o tēnei marama, whakahaere tia ai, te whetiwara nei ki hauhau piko. Ki Kahungunu I nāenei, he haka kua horapa whānui tia ki te ao pāpāho pāpore. Hei aha, hei whakātu atu I te tautoko a ngā rangatahi ki tēnei kōhine manene nāna te wero reo I hiki ake ai I te kāreti o Flaxmere. Ko Naomi sai te rei whakawhiwhia ki te tohu ducks ki tōna kura, te kaumāwaru tautana pakeke. E neke mai ki konei ki Aotearoa nei, mai ngā Philippines I te marama o Akuhata I te rātau. Ka wane ke e hine. A kāti, koe rā ngā taipitopito o te wā. Since the closure of the Wairoa Star in May, there was a massive void in reporting the local news in Te Wairoa. Tātau Tātau's acquisition of the Wairoa Star is a way to preserve the 103-year-old asset for future generations. Radio Kahungunu's Rahina Huata spoke to Tātau Tātau o Te Wairoa about the Wairoa Star. Ko Aaron Clark tōku e moa, he uri ahau no te awa o te Wairoa hōpupu hōnenge mātangi rau. Kai hautu Tātau Tātau Commercial, so yeah, Chief Executive of our commercial entity underneath our Tātau Tātau o Te Wairoa Trust. Rawe, can you tell me about the Wairoa Star and its history, please? Yes, deep in history. 103-year-old newspaper that has been a tonga of our community for a long time. So yeah, significant challenge for us to be taking on. Yeah, that's awesome. Because in May it was laid to rest for a bit, and then Tātau Tātau o Te Wairoa picked it up, hey? Can you tell me about that, please? Yeah, well, like everybody else in the community, we were pretty shocked when it closed down in May. And really for us, it probably became a risk that we weren't able to get our communications out to our whānau and for the readers and the wider community. And yes, we have social media, yes, we have digital and other mediums, but there's a lot of people who aren't on social media. But having a newspaper, yep, it's about people who like to pick it up off a kitchen table and have it with their morning cup of tea. And the great stories of our people, the businesses, the activity that go on from our marae, our hapu and our rangatahi need to be shared through a newspaper. Amazing. That is awesome for the Wairoa community. When does the new Wairoa Star start operating again? Where can we get a copy and all that? Yep, we are aiming for end of October. The team is working hard on just making sure that we get it right. Traditionally, the Wairoa Star has always been Tuesdays and Thursdays, but we're going to just one edition a week on Thursdays.
but a slightly bigger paper. And that's going to allow us to make sure that we set up a really sustainable model, don't put too much pressure on ourselves. We have a real strategy within Tātau Tātau that we want to achieve over the next few years, and what better medium to grow the capability in town by providing just some extra exposure through that main Wairoa Star. Tēnā koutou katoa, my name is Austin King. I was born and raised in Wairoa. I'm the Community Engagement Manager for Wairoa District Council. The Wairoa Star is a phoenix from the ashes, if you like. It's been such an important part of this community. It's an important vehicle for local opinion. It's really good to have the newspaper back. But yeah, I just want to really acknowledge Tātau Tātau, their team. Yeah, it's a time now for the community to get in and support it, because this is the opportunity now to tautoko something that's for us, by us. Kārawe. Awesome stuff, Wairoa. Now, next week on Kapu Tairawhiti, we look at a talented actress. Her name is Crystal Neho. I thought you were going to say her name is Rahina. But until then... She's talented. E te ti, e te tā, hei kona. Whakatoi noi ho. You're an actress.